sa bahay na. Here's the haul. We bought soap. Kakanin na nakain ko na. Padol okra. Ako naglagay. Kasi ano, Madaming extra. Diyan muna. Longganisa. And we have patay balon. And talbos ng sitaw. What's that? Talong. and Mixed veggies para dito sa atay. And bantika and bangus. And babas is padol. The expensive vegetable.